Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedan tutorial. A danas ću da vam pokažem kako da napravite svoj skin u Minecraftu ako igrate single player. Ovo neće raditi baš za multiplayer, ali ako igrate single player i želite da imate vaš skin dok igrate, a nemate premium, to je bitno, da možete da napravite svoj izgled. Ovo će, mislim, raditi za sve verzije u kojima je moguće koristiti više tekstura, ne samo jednu. Tako da uzeo sam verziju 1.7.10, ja mislim da ste se svi unapredili na tu verziju. Ako niste, ja mislim da će raditi i na 1.7.5, pošto znam da je to najčešća, ali da vam pokažem. Sada, ja ću ovdje da vam pokažem ne samo šta da radite, nego i kako sve to da uradite. Evo ovako, prvo odete u svoj folder .minecraft i to vam savjetujem da napravite shortcut ovog foldera koji se zove .minecraft. Napravite shortcut na desktopu, u folderu igrice, gdje god želite da čuvate tu ikonicu, samo napravite to da uvek možete brzo da dođete do svih fajlova, ne samo do igrice, nego do svih fajlova koji su vezani za Minecraft. Dobro, kad uđete u taj folder, uđete u versions i uđete u, na primjer, 1.7.10. Može bilo koji, ali ja sam uzeo ovaj. Vidite jar file, sad ne piše .jar, ali to je taj. Ako imate ovu ikonicu Jave, to treba da kliknete desni klik i da otvorite preko WinRAR-a. Ako nemate WinRAR, onda savjetujem da instalirate, zato što je to, ja mislim, najbolji program za ove ovako upakovane fajlove. Dobro, kada otvorite to, imate ovdje razne stvari, to ćemo sve da ignorišemo, nas zanima ovo. Sada, nećemo ništa odavde da kopiramo, nas samo ovo smo otvarali čisto informativno. Ovdje sam otvorio drugi folder koji sam nazvao skin, onako bez veze. Sada vidite, potreban nam je ovaj folder, znači assets. Napravimo ovdje novi folder koji ćemo da nazovemo assets. U njemu ćemo da napravimo folder koji se zove Minecraft. Ups, šta uradih? New folder Minecraft. Jesam lepo napisao? Jesam, dobro je. Onda u njemu ćemo da napravimo folder koji se zove textures. New folder textures. Bitno je da ne pogrešite u pisanju, nego da nazovete kako treba. Sada ja se nadam da sam sve nazvao kako treba, koliko vidim jesam. Onda tražimo entity. I onda u ovom folderu napravite entity. To je to. I u entity sada nalazi se Steve skin. Ja ću da kopiram ovaj Steve skin zato što nisam pripremio nikakav drugi. Evo. Ali u ovaj folder vi ćete da ubacite vaš skin i da ga nazovete Steve. Obavezno ga nazovite Steve. Ovako, S-T-E-V-E. Onda, kada ste sve to uradili, potrebno je da imate ova dva fajla. Ovaj fajl, PNG, pack file, to je u stvari slika. Sad ću da otvorim da vidite, ovo je u stvari mala sličica onoga što mi koristimo za našu teksturu, ali to može da bude bilo koja slika, samo je bitno da se zove pack. Ovaj fajl je bitan. To je fajl koji je u stvari, otvara se preko notepada, ali to je .mcmeta format. Tako da, kada otvorite to, imate ovdje razne stvari. I to vam je sve bitno, ali ako želite da, kada otvorite Minecraft i ispod naziva vaše teksture, želite da piše nešto što vi odaberete, ovdje gdje piše vaš tekst. To sam ja napravio i daću vam ovaj file, ovaj pack ću vam dati za download. Znači ovdje gdje piše vaš tekst, tu možete da upišete bilo šta. Znači, ostavite ove znake navoda, samo izmenite ova velika slova što piše vaš tekst i tu možete bilo šta da upišete, ovo sve ostalo ostavite kako jeste i to je to. Kada ste sve to napravili, uzmete samo, kreirate novi WinRAR, novu arhivu, u stvari, da budemo sigurni, ja bih kreirao zip. Ali ja mislim da će raditi oba. I nazovete, na primjer, tekstura, nebitno je, i sve što treba da uradite je da ova tri ubacite. Ups, šta se desilo? Znači ova tri, 1, 2, 3, da ubacite u ovo tekstura i evo, to je sada unutra.
Kad otvorite ovo sve, to će biti tu. I sve što treba da uradite s tim jeste da, znači ovo tekstura, treba da kopirate u resource packs. I ovdje vidite, ja imam gomilu raznih texture packova. Ovo je sve, ovi svi što imaju corner crew crtica pa nešto nazvano, to su u stvari samo skinovi, ili ne skinovi, nego samo jedna tekstura promenjena, ali ovo što piše corner crew, to je sve je promenjeno, to je ona naša glavna. Tako da uzmete, samo kopirate ovo, tekstura ovde i to je to. To je bukvalno to što treba da uradite da biste mogli da imate vaš željeni skin u Minecraftu. Dobro, to bio je, mislim, jedan kratak tutorial, ali nema veze. Napišite mi u komentarima šta želite još da vam pokažem. Link od ovog ovde, od ovog fajla će da bude u deskripciji i na forumu, kao i uvek. Dobro, to bi bilo to za ovaj tutorial. Ako ste novi, ako se svidjelo, lajkujte nas i subscribeujte se na YouTube-u, također možete nas pratiti na Facebooku i na Twitteru i da se registrujete na naš forum na kojem ćete naći sve linkove. A svi linkovi od tih svih, što sam rekao, društvenih mreža su u deskripciji. Također imate i Steam u deskripciji, našu grupu na Steamu gdje možete da nas, da se učlanite, pa ćemo da, ako ste član, da vas pozovemo da sa nama možda snimate. Ali to ćemo sve da organizujemo i da objavimo na vreme, da možete da se organizujete u skladu sa našim rasporedom. Dobro, da ne dužim dalje, to bi bilo to za ovaj tutorial. Pokazujem nešto drugo u sljedećem. Prijetno!